ولو أقلمي 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 وأقلمي أقلمي ولا أقلمي ويا دنيا ذكرامي ليلة داي البني دراب ذي شاشة ذي كذاب الجان ولا بني بكل بكل مالا سلطان عبد الرشاد دو البالا خدمتين لا يقولون تكمان دار ديال بكي لو بسيجان خونان تم بالا مروان کشاندنه تکیلیا درینی و خونان بویه مجارا لکولین و شیرویان جه خونان بهنا افسانه انجیتی ده جیروکن زاروکاتیا مدا عاشق و معشوقان هفدو ده خونان دا دید اف دنیا افسونی جه گلک هنرمند راجی بویه کرامت خون گه بونه مجارا وینان گه چیروکان گه شی سترانان از دخوازم جوارا به جاره بحثا خونا دنگ بیجه کی بکن که لیمزکن کاجه چاوا ستران آفراندیه خونا دنگ بیش نوروی متر آنگو سیدای ملا نوردین دنگ بیجه کی پر مزنه جسدان ستران آفراندیه لی به عمرکی پر زو توب اکریه مخابن ج دنگ بیجیه دست کشاندیه دنگ بیش ستران نوی تم دسترین ستران بلاو بونه لی مخابن دنگ بیجی آوی ج دروای هرم آوی زیده بلاو نبیه جبو خباتا آنتولوژیا دنگ بیجان دما که من ج شاگرتی وی دنگ بیج شاکر کوپی را هفدیتن چکر که شاکر بحثا خونا ماموسته خوی و سترنا ویا شیخ شاه بدین کر اره امی که خبردن امی دنگ بیش نوروی متر خبردن ده دما خدا خلق دنگ بیش نوروی متر سر قلن داده برن حیا او نه دهات نابن دسا ده گنده کی دهاتک هبیه دنگ بیجه ما به تاوی هفجینا خو میوانه دهاتی بیه او به مالباتی میوانه قوناغا کی بونه سر سبیتین او جه دنگ بیجه ما را بیجن یه بوکی درخن بندوانه نوروی متر آماده لی هفجیناوی نه آماده سیدا یک دو جاران سر داد بیجه دما که خالتی دست خو گران دگره سیدا به دست راستی تپکی ده سرملکا ویا چپه به تپه قیرینی سیدات که نبی ده سرملکی دیره هفجینا ویدا درزیه که ستور هبیه درزی ده نافبرا مووکا تلیا قرقوچی را درباست به او تیداد مینه سیدا در روین نخاشخانه قرقوسی جورجی وی دشنن ارزرمه لارزرمه پارچه درزیه ین دروا جیدکن پارچه یک در ناوا مووکی داد مینه ده بیجن که ام نها نکارن دست بدنی ام که دست بدنی تلیه ساقت بمینه یه به دامیر را جیه خو بلیزه اما وی چاقی به عملیاتی که بچوک جه درخن بیچیوی ده پیچن لیش امانی ناده سیدا سه مهان به وی آوایی جریا ارزرمی ده چه اوتی روزه که دسا لآگری مالیه جامعه رکته مالوی دبیجه که که نوردیم از بختی تدامه ولی از جبری ویجی چند جران هاتم لیتو نل مال بوی گوتل ارزرمی اف مهکه ام بنداتنه بکامه ده داری خلقی دمایه دبیجن حیا دنگ بیش نروی متر نه ام بوکی ناتن که که نوردین دبیجه ولی بوکی ندنجی
ez nikarim bêmî. Derzî di pêçiya min de ye, jana wê davêje serê min, kilam nayên bîra min. Ez nikarim bêmî. Camîr dikeve pêsîrê, pir dibêje, pir lawa dike, di dawiyê da dengbêjê me bi xwe re dibe. Dibêje, wela heya sivê jî Xwedê mezin e lo. Êvarê cihê dengbêj nûroyê meter bi tenê di odekê de daytînin. Nûroyê meter dikeve xewê û xewnê. Dibîne çi? Dema ku eşîrên herema dutaxê li hev dixin, li gera fêza dutaxê li hev têne. Di xewnê da yek tê jêra dibêje şandeyek hatiye gera fêza dutaxê gasî te dikin. Nûroyê meter diçewir û bala xwe didê keskê wan e sêrîn e, cibê wan e lên e, hemû jî di emrekî dane. Ji wan re dibêje ka debêjin kî mezin e, ez berê herim bawî şaşiyekê nekim. Ji wir yek radibe pê, nûroyê meter diçe bawî, yekî ginî qemer e. Ew nûroyê meter hişk hişk hemêz dike û derheqê nûro da xeber dide. Nûroyê meter dibîne ku dîrêjek ji ser wan rabû, çû di nav asîmanan da wet dabû. Ew diçe li cihê xwe rûdinê, yek ji dûr ve gazî dike, dibêje Mihemed Nûrî, hele werê, ew tiliya te çi bûye? Ji cumaetê dibêjin Mihemed Nûrî, here Seyyid Abdülhakim gazî te dike. Seyyid Abdülhakim ji xelqê sêrtê ye, telebe û xelîfê mala Seyyidayê taxê ye. Nûroyê meter diçe ba Seyyid Abdülhakim, dibêje wele derzî di vê pêçiya me da şikestiye. Seyyid Abdülhakim pêçiya wî ya pêçayî vedike. Tiliyên xuyên rastê bi devê xwe şil dike, pê pêçiya birîndar mez dide. Qat dike, ve dike, qat dike, ve dike, pêçiya wî pak dibe. Nûroyê meter bi dorê diçe serdaniya cemaeta mayî. Şeyx Şabedîn, Seyyid Alî, Mihemed Şîrîn, îdamiyên mala Xews jî di nav wê cemaetê de bûne. û Seyda ji nişkava xewê şiyar dibe. Dibîne ku destê wî bi xwe ve dibe têgirtin, ve dibe têgirtin, ve dibe têgirtin. Banz dide diçe çirê vê dixe. Dibîne pîne ser pêçiyê vekiriye, cihê birînê hebekî xwîn biye. Derzî jî movekê derketiye ser tiliyê. Derziyê hêdîka li ser tiliyê dide. Radibe destmêjê digre û di riqatçînê pê dike. Serê sibê diçe dehatê bi rûniştandinê strana ser îdamiyên mala Xews, Şeyx Şabedîn, Seyyid Alî û Mihemed Şîrîn distirê. Gotin xweberî xwe tên zima. اجا تجا غيراي شيخ صحن زاراق خذ آقا بس ما يبي خويا بي خذا نبي سروري شيخ من رابع غوث من رابع سيدة من رابع بجي شيخ شابدني أجاب القصبة لخذ معي تجا قيدا في بي خذ الماء يسر ورق من رابع يا خير